Tiring tindala pipgan changma la testileshu. Ta chamba testep desha. Aja class ma aunu bhayeka sabaijanalai स्वागत छ. Welcome to all of you. So today again we will basically concentrate on how to read. And if you are going to study Buddhism, it will be good if you learn a word or two at the same time. And you will also get to see the sentence structure. So, अब तपाईले विशेष गरी पढ्नु सिक्नुहोस् पहिला. पढ्नु सक्ने भइसकेको पछि अनि यस्तो पुस्तकहरू पढ्नुहोस्. पुस्तक पढेर मात्रै हुँदैन, अर्थ बुझ्नु कोसिस गर्नुहोस्. अर्थ बुझिसकेपछि त्यो दैनिक जीवनमा तपाईले अभ्यास गर्नु सकेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बुद्ध धर्ममा त्यसरी भनिएको छ. र अब सो त ngaju dinda so sa ratak sa kiku si da si saratasa sakiku si da si sisana in text cyclic existence, like korwa, cyclic existence, मृत्यु जन्मको चक्रव्यूह. सारतसा sakikusi dasi gawosa sepjusu masum sum 3 chikni sum 3 cyclic existence. तीनवटा जन्म मृत्युको चक्रव्यूह को भूमि भनौं, स्थान भनौं, जग्गा. Sisum Bawo da dingbo de. If you see ba in between two dots, always read it as wa. Dewa, these two syllable makes one word. Dewa is happiness. र नेपालीमा भन्ने हो भने देवा माने सुख. Sisum dewa, happiness of 3 cyclic existence. Rachatacha is grass. Grass, grass. Rachatacha, happiness of 3 cyclic existence. तीनवटा जन्म मृत्युको चक्रव्यूह हुने त्यो तीनवटा ठाउँको सुख चाहिँ grass cha. Rachata cha dengbo che. Again, this is cha, same like this. Rachata cha dengbo che. I always keep forgetting a letter or something for some reason. Rachata cha dengbo che, cha like this. Rachata cha dengbo che means tip, top. नेपालीमा टुप्पो, घाँसको टुप्पो. Rachatacha chatikboche, top, the tip. Hakikui, we know this is a genitive which shows relation between the word in front of it and the word coming after it. So नेपालीमा घाँसको टुप्पोको सा खिकु सी ला silpa. These two syllables makes one word. Silpa is
dewdrops at the tip of grass. तीनवटा जन्म मृत्युको चक्रव्यूहमा हुने त्यो तीनवटा स्थानको सुक्खा चाहिँ घाँसको टुप्पाको शीत, शिल्पा माने शीत, in English dewdrops. Bawo sha kikushi nashin is abbreviation of nangshin. Nangshin is like. जस्तै यो तीनवटा जन्म मृत्युको चक्रव्यूह हुने त्यो तीनवटा स्थानको सुक्खा चाहिँ घाँसको टुप्पामा भएको शीत जस्तै हो। अहिले छ त एकछिनमा हराएर जान्छ। So the happiness of the cyclic existence is like dewdrops on the top of grass. That means it will vanish in few minutes. It will not live long. So like dewdrops on grass, the happiness is like the happiness will not live long. It will vanish in few minutes like dewdrops on the tip of grass. Sudusane tanganzo jikten ba sansarik manche worldly people jikten be dewadi tengi dewa mare is not permanent happiness. Nekap gi dewa temporary happiness. Tanda sisum gi dewa di nekap gi dewa re di khare nangshin re sena chai chela yebe silpa nangshin re. Chai chela yebe silpa di nyema shar batang lamsa ko langba la gurgur, it changes into vapor. Di nangshin di dewa di yun ringpo digi mare sungyo re. Ya shepchu yu da yu. Ya shepchu yu da yu. So यो उच्चारणहरु नेपालीमा आउँदैन, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईं आफ्नै लिपि पढ्न सिक्नुहोस्, सही उच्चारणमा पुस्तक पढ्नुहोस्। या शब्द यु दा यु। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरु आज फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने लेसन नम्बर 1 देखिको सुरु गर्नुहोस्। एकदमै मैले मिलाएर लेखेको छु। त्यसरी तपाईहरु सुरुदेखिको अध्ययन गर्नुहोस्। या शब्द यु दा यु चामा चम यु चम is a word for very short time, like a time taken by a snap of fingers, like yutam, in a matter of few seconds. Yutam, in matter of few seconds. Yutam. Yutam, shakiku ga shik. This all come together in matter of few seconds. Or Nepali ma भन्ने हो भने एकैछिनमा युचम सिक एकैछिन एकैछिन
This all comes together in a matter of few seconds. Ga kiku gi sa gi. This is adjective. Ekaichinde, by a snap of fingers, or by or in English, in matter of few seconds. Hao ja kiku ji ga jik. Hao ja kiku ji ga jik. If there is no sa after ga, then this is to perish, to get destroyed. In matter of few seconds, the happiness you have will perish, will disappear. Technically, jik is to perish, to get destroyed. So, ekaichनमा हाओ जकीको जीका जिक नेपालीमा नष्ट हुन्छ। के नष्ट हुन्छ? तपाईले क्षणिक सुख जुन चाहिँ पाइरहेको छ, घाँसको टुप्पोको सिज जस्तै नष्ट भएर जान्छ। नष्ट भएर जान्छ। हाओ जकीको जीका जिक, technically it is to perish or to get destroyed. To get destroyed. Pa ha kiku yi pe jik pe cha naro cho sa che. Cha naro cho sa che. This word comes from Sanskrit word dharma. And in Sanskrit, the word dharma means two things. Dharma is the Buddhism, Buddhism, and che is also, it also means phenomena. 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 Cha na chen. Cha na chen. Cha na chen. You will see this many times when you read classical Tibetan. Cha na chen is to possess, to have. So having phenomena, yakiguyinayin, it is. So what it is saying is the happiness you have is like dewdrops at the tip of grass. As soon as sun rises, it will evaporate, it will disappear. So, in matter of few seconds, it will get destroyed. Jigpe che chen yin, and then together che chen yin is, it is subject to get destroyed. It follows the rule of nature to perish in matter of few seconds. Che chen yin, it is subject. It is subject to get destroyed. एकैछिनले नष्ट हुने त्यसको प्रकृति हो। यो अहिले तपाईले जुन चाहिँ पाइरहेको सुखको चाहिँ प्रकृति कस्तो छ भन्दाखेरि एकैछिनमा नष्ट भएर जाने त्यो त्यसको प्रकृति हो।
यो अस्थायी सुख हो, स्थायी सुख होइन। नामानम yang-ayang. Namanam yang-ayang together. Namanam yang-ayang namyang. Never ever. Never ever. नेपालीमा भन्ने हो भने कहिले पनि, कहिले पनि। Never ever makikumi negative. Ao gayata gasapchu gura gur. Ao gayata gasapchu gura gur is to change. परिवर्तन हुनु, बदलिनु. So never ever will it change. Never ever will it change. कहिले पनि बदलिँदैन, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन. थर्पा निर्वाण, liberation, निर्वाण. Never ever will liberation change. Okay. Thar pa ha kikui thar pe gana rogo ao panga pang go pang. Normally in English you add Buddhahood, and then when you add hood we add kofang. So Buddhahood, Buddha ko star, Sangye ki kofang, Buddhahood. Now here liberation hood in English you don't say. The stage of liberation. The stage of liberation. Kopang कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन. निर्वाणको स्तर. The stage of Buddha. Mao cha naro cho ga chok. Mao cha naro cho ga chok is the highest, the best, the highest stage of liberation will never ever change. So that means if you are liberated from suffering, never ever will you face suffering. You will have permanent happiness. कहिले पनि बदलिँदैन. निर्वाणको स्तर. चोक माने सर्वश्रेष्ठ, सर्व उच्च, सबैभन्दा उच्च दर्जामा भएको चाहिँ निर्वाणको स्तर. सर्व उच्च त्यो चाहिँ निर्वाणको स्तर, सर्व उच्च चाहिँ कहिले पनि बदलिँदैन. भन्नु मतलब त्यो सुख स्थायी सुख हुन्छ, अस्थायी सुख हुँदैन. सधैँभरिको सुख. चोक da naro do na tun da sapchu du tundu. For that purpose. For that purpose means the stage of liberation. For that purpose, kawo nya tingbo nye ra nyer wa, to strive for, to struggle for, to make effort for,
that purpose, to strive for, is ragata ga gayata kya la gel sarata sa se gelse. Gelse, technically, the word gel is king, and sarata sa se is honorific word for the word son, son, son. So, son of king means prince. And then in classical Tibetan, prince means Bodhisattva. Bodhisattva. Gelse la ga lak, la tingbo len na len, lak len, practice of Bodhisattva. त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्नु, के को लागि सङ्घर्ष गर्नु भन्दाखेरि निर्वाणको स्तर पाउनुको लागि, जुन चाहिँ सर्व उच्च हो, त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ बोधिसत्वको अभ्यास हो. This is the practice of Bodhisattva, to strive for that purpose. What is the purpose? To attain the stage of liberation. Which will never change, and then it is eternal happiness or permanent happiness. This अनि so यो अहिलेको सुख हामीले पाइरहेको, अब जस्तै एउटा मिठो खाना खाँदाखेरि जुन चाहिँ एउटा तपाईलाई राम्रो लाग्छ, त्यो खाना खाइसक्नु बित्तिकै त्यो हराएर जान्छ. घुम्नु गयो अरे, अलिकति घुमेर फर्किसक्यो भने त्यो मजा पनि हराउँछ. र त्योहरू सबै अस्थायी सुख हो. र स्थायी सुख चाहिएको छ भने धर्म अभ्यास गर. धर्म अभ्यास गरेपछि चाहिँ निर्वाणको स्तर प्राप्त भयो भने चाहिँ सधैँभरिको लागि सुख पाइन्छ, स्थायी सुख पाउँछ भनेर चाहिँ भन्नु मतलब दैनिक जीवनमा त्यो सांसारिक मान्छेले जुन चाहिँ काममा भुलेर बस्छ, त्यस्तोमा भुलेर नबस. त्यो पुनर्जुनीको विषयमा पनि सोचेर धर्म अभ्यास गर. त फ्योगेल शिबेना तंगारांचो जिक्तेन बासेना worldly people जिक्तेन बा शुगियर बा अनि जिक्तेन बासो पना खाशे 총겹 खाशे ngulsa खाशे खंबासो tin데 체제 고코네 디기요레 अनि tin데 ngulsak ba diang सोने दुगुरे 마초나 양 물 केना ता खर्सा पना तेटों चिंसा बेचेला ठुकुचे परला चलेंगी गुरे दिने tengi dewa thobia yomare di dewa di chai chela silba yobanangshin nima sharpa tang lamsa silba di langba la gyurwanangshin, like it changes into water vapor. Yelne tukure chönyamlen cheya ina che chimala samlotanche ani thandane chönyamlen chegore dadik chegore disungyore teneta ngancho kharshugore pena thanda kushu jikta bayina kushu gis seed of apple. If you plant a seed of apple today, you can't expect to have apple tomorrow. It takes time. So
do good things in this life so that you will have better life in the next life. 아니 진짜 가르사 답배자 찍고 로디 슈네 디게스마 디 된다 캠 구거서 된다 캠 배체라 먼저 직전 바이나다 같이 क्या 냠len 치야 칼라 갖고 시다데 테스트 냠len 체투 바이나 아니 체치마당 아 디델라 아니 개와토기레 숨겨레 디데스 체체 드링 기지다 디에 참샤기 아니 진짜라 페바라 투잖아 키나조 라이크 나그러나 아니 제나시 땅에 카시바디 담베 저보다 카레카레 예 키나조라 모토슈기 디 모토슈에 규첸디 키나조 베이 장부도다 디능라 된다 결정부직 두다 섬섬섬 영약이 지등에 딘데 카르쇼거를 직접 님보디데 예 키나조라 모토슈기 아니 모토슈바나 알레 딩가란조 카르쇼거를 최당 릭싱도 축보시버레샤 럽죠 마치나 딕사 마레 삼삼 용거리 삼는 모토 슈기요 아니야 디 단단히 모토 슈베기 된다도 십신 타와 그런저 ken구고요나 아니 그런저 자벨라 맞춰라 컨티넌다 코나저 십신 타와 숭비레 디디스 체체 드링기즈다 디 참샤기 제랄라 페발라 투체나 thank you very much for coming to the class मा आउनु भएकोमा धन्यवाद अब यो पढ्नु सिकिसक्यो भने मतलब बुझ्नु कोसिस गर्नुहोस् मतलब बुझिसकेर अभ्यासमा ल्याउनु कोसिस गर्नुहोस् हामी संसारको जीवनले सबै त सक्दैन सारो त सक्दैन होला तर पनि अलिअलि भए तापनि सधैँ कोसिस गरिराख्नुहोस् त्यसरी गर्नु भने चाहिँ कुनै दिन हामी मर्नुपर्छ मरिसकेर हामी पुनर्जीवनमा हामी विश्वास गर्छु र फेरि जन्मिनुपर्छ त्यतिखेर सुख पाउने राम्रो हुनुको लागि हामी धर्म अभ्यास गरौँ हस् थ्याङ्क यू अनि थ्याङ्क यू भेरी मच फर कमिङ टु द क्लास सी यू टुमोरो